Kastala ti biyag! Ay, nadarling, maluganan tamot lang ang day ko arapap talugan. Win nga rod, darling. Nagmayat na idray ko. Nagriring ti cellphone mo, darling. Ay, anyaman nga tantibaga na. Ayan ni Linda. Hello, Linda! Hello, Manang. Nagkapuak iti balay na tatang. Katay na, diyak amo no maragsakan kay tinay ito ngay padamag ko. Tapay. Makiasawa ka nun nila ni. Anya? Ay, darling, isardeng mo man pa'y day tulugan. Tagsarita kami kin ni Linda. O sige, Ay, Manang, nagapuan nyo ka di ka ni Manong? Napanmin nala day to'y kagat-gatang mi alugan, May. Ay, imbag kayo man. Baro man ang tilugan nyo. Ayun gayam ulit man di imbagam. Makiasawan nila, ne? Wun, kasta mo ti imbagan ni tatang. Suportaran ta kano di kabsat ta. Kano di mawat lang ang kanyak iti kwartay di na minsan. Pagbayad na kano iti tuition na. Inig kam matadagos. Basta dumawat, ikak tapang eskwela na nga road. Ay na, masikog gaya man. Ay, jak umatindar iti kasar na. Ibagbagakaw. Jak mapanta na sakit tinakam ko numaki asawa di na oras. Sige, kastapay nga rod, Manang. Impakaamuklaan. Bye. Bye! Ay, anyamot nila ni. Di na pa'y nalpas ti panagadal na. Nga masikugan. katanya nga rod ngay, kastala ti biyag ako na da, bakit? Tinam na mamapasamak, saan gaya mamapasamak? Ay, anyamot ten. Ala, bayamaun, kastala ti biyag kunak manan. Anya nga rod ngay, nailawan matan. Awanin mabalin tayo. Ay na, nagmayatan day takagat-gatang yu alugan niya, Clara. Di magasak dito'y balay, tadda kayat ko alaw-lawagan, tatang. Pinalubusan niyaw ang makiasawa nila ni. Masikog nga minan. Ayan na. Ayan day taababae, ta ipungot-pungot ko man. Di lang nagpampanunutan. Napanda nagpa-check up Kadwa na nila kay na. Lakay na. Sino day di alakay na? Boyfriend na matkanaw iti 2 bulan. 2 bulan laang? Sigurado ka di nga am-amunan day di alalakay? Ay, sayang. Nurse pa'y magtiarapaap ko apagbalinan na. Kahit ti kasarda, kat into. Ay, sa anak nga umay. Uray saan yun nga bagbaga? Ta uray ni Linda, di na malakayat ti umay. Tatang, apay nga ita saan mo't kay may damanang Clara kan manang Linda iti kasar ko. Hey, damagampay laag. Kat saan da kaya nga agkasar ka? O ala, bayan nyo ano kasta? Uray simple lang ti kasarami kan ni Oscar. Naragsakak matlat ta. Kahit ayatan niyo ko ti maysa kan maysa. Tatang. Labmi nga ro ti tunggal maysa. Kat sapay ko maatakan ka na yun alabnak ni Oscar. Darling, nadamag mo ka din. Nasakit ti ulo. Di nakasarsarita. Anya kalakit din aya. Amumit anabayagan nga arapaap ko ti maadaan iti anak. Ngaman niya ko na ti doktor. Saan tan amaadaan iti anak tanatao nga anak ko. Mabalin tamatlat ti agampon. Anun tangay ti adu nga urnong ta. No saan tamot amaadaan iti anak. At ay padamag ko kan ka. Sigurado amaragsakan ka. Anya day taya. Naganakan nila ni. Nag-cute kan lalaki ti umunang anak da kini Oscar. Ay, dilagpang panuno mo day dyan. Naganak adagos. Aganak tumanong. Yung kakit di bisitaan iti ospital. Ay saan? Uray dumagas talabi. Saan ko na lang arudaan? Mapan ka lang. Tsak kayak ti bumaba. Tituyak lang lugan. Sige. Ilayon ko nga rudin ti kotse iti ospital.
Kamustaya at man manong, taimay na kami binisita diti ospital. Dua kami kinimanang mo Clara. Ayan na nga ro, ni Manang Clara. Aday jay lugan, di na kaya tidumsaag. Sanak pa'y gayam ang napakawan ni Manang ko. Saan mo ta kasta? Nasakit lang kano ti ulo na. Lani, ibati kon da ito akwarta. Tulong mi kada kayo nga gina. Ay, hagyaman na, Manong. Mabalin ka di apitsurak tabi, baim. Ay, Manong. Ipakita kinimanang mo Clara da ito picture na. Tapno makita na mo, iti anak mo. Diyak kaya't akitaan ko na lang arudang. Di mo ipapili. Agmaneho ka kiti. Napudot pa lang ka diti ulo maging gaita. Kitaan da ito'y picture dya ka anakam. Tapno mapukaw adagos teriklik naam. Diyak kaya. Karuprupa nila ni oh. Na, sabi ang katawa. Sige man langan. Ay puli makakaon. I-concentrate kong tiag drive. Tapno makaawitan at makainanakan. Madam, at tuyan dagiti in-order mo. Agyaman na. Nagado dagiti in-order mo, ma'am. Pang dua tao. Wan. Urayak man di ka duha. Sige, ma'am. Aya bandak tao na dapat order yaw. Sige. Nagbayag mo to ni Manang Clara. Linda. Manang Clara, naka-order ako ni ti kananta. Apaya kaya't mo ngagkita ta dito restaurant. Manang, jak gayam kabangilan ti sakit tinakam ko. Adda problema mo. Nilagay ko. Saan ka di ako na mga agawid? Tas nga pulon atawan na ije abroad. Isumat na dati ko nana. Isu ngay nururay ko. Kat apay nga rod nga agsangit-sangit ka. Manang, nagapa kami. At dagayam ikapkabalay na babae, Jabrod. Anya? Naaramid na day taken ka? Wan manang, nagsakit a panunutan. Nagbayag nga inururay ko. Kasano nga ammom nga da babae na? Nag-video call kanyak di babae na. Kat impakita na dyan anak da. Una yan? Addan anak da. Hindi tada kami, awan pa yan anak me. Wana, lanapan mo't adagos ijay abro. Ay, mala, saan ka ngagsangit? Napay kumasaan. Nasakit nga rin tinakam ko. Ayun gayang, naamam ka di, anaganakan nila ni. Ha? Naganakan? Babae, wano lalaki. Lalaki, nagyo. Linibas ko akinita ti cellphone nilakay ko. Kat, Pinitsuran nga min nilakay ko. Ay na, nakaayo akitaan. kunak man no binisita. Nasakit pa lang amin tinakam ko, tanaki asawa dagos. Uray syakmat Ay, kun gayam. Kumusta mo't nga di pa nagpa-check up nila kay mo? Di mo ipalagip, saan kamin amaadaan iti anak? Ado mo ti kwartayo. Ipamuspusan nyo Di mi amo. Pagsaritaan mi pa'y kinimanong mo dahi tabana. Hello, Manang Clara? Apay. Madam ati conference mi kadagiti padak a manager. Adala ko maibagakkan ka. Anya da ita? Ay, naganak manan nila ni. Anya? Ay unay mutten, ta anak nga anak. Singin ka no, dagiti anak na. Babae kan lalaki. Singin pa'y? Wan, apay manang,
Saan ka kadi amaragsakan? Ay, nagrigat tibiyag, anak nga anak. Anya ayat ti trabaho nila kay na. Pasaray adda? Pasaray awan? Malagayam. Ita, naganak manan. Kasanulaangan nga itibiyag da. Manang, kayat mo, tama pantabisitaan ijay ospital? Yak kaya? Inta kitaan. Tapno makita ta jay singin nga anak na. Si kalaangan no kayat mo. Malata ni, ituloy ko ti maki-conference. Sige manang. Day talaang madkit diti ibagak Bye! Natang! Gumatang kayo iti presko natang! Kapuros dagitoy! Lane, Ay, Manong! Sika ka diti makipalingki? wen, tabisi ni manang mo. Ay, timbag man. Manager gayam itan ni Manang Clara. Ewan kayam, damag ko anaganak ka kanon. Juan, Manong. Makabulan pa ikitin Apay ngaglaklako kamatan dito'y palingke. Awan matigatan ko iti kanan bi kadagiti anak ko, no tiyak aglako. Kat nila kay mo ngay. Napan nagtrabaho iti adayo. Saan matan nga gawawin? Nay, apay ngay. Manong, natiliwak nga men nga ada kachat-chat na ang babae. Iso na siguro itati kayat na. Aniya. Mala. Gumatang itila ko manatang, tapno at damot mapaglakwam. Sige Manong, pagpili ka, noan niya tigatangam. At ginatang ko anat natang. Nagadumot ang nagitaan natin nga ginatang mo. Kano dudwa tala ang matamang mangandarlang. Pugtuam no asino tinanggatang kadagita. Papugtuam pala ang mat kanyak. Nilani, aburida kayo. Aglaklako ita ni Jay Palingke. Anya? Ay unay matan? Masyanak nga rod. Kimutong matang. Limu siyang. Iso agi matang ako na, tinatangala ko na. Ay, kasano ka naganak kanumanon? Singin pa'y. Kaasi day Jay akabsat yo. Ay katbasol na, saan tuma nga na nagpampanunot. Ay, apay, awan lat plano yo amang tulong ije adi yo. Dua kayo kinilinda. Adumat lang ti kwarta ni Linda. Tawan mo't anak na akaskan ka. Ay nasumardang ka man. Damagam man kid di kinilani, no kayat na nga ampunin tan, jay may sa asingin nga anak na. Anya ti kayat mo? Jay babae o no lalaki? Kita umanday ta. Kayat mo kunak tumay. Ay na, tatang. Nag-cute, dagito'y singin nga anak nila ni. Ay na, nga road. Kahit jay inaunang anak na, itultulod ni nanang mo ang binigat iji eskwelaan. Bambantayan na ijay, aginggat pa nag-awid. Ay, awitak man dahi ti may sa asingin, tatang. Kalpasan na, inton madamdamamot nga awitak to'y may sa. Ay katuna. Ay na, nagsakit ti bukot kong agawit. Ay nagdadagsanda. Kahit aglaklako pa lang nila ni itinatang. Ay katuna. Ay awan mauray nan iti asawa na. Tada babae na. Ay, naimatan. Ay, anya nga ta. Nubuludak pa lang dahi ti may sa asingin. Tapay. Aw-awirak Ipasyar ko lang mag. Kan igatangak itigatas na. Kasla kayat mo matantimadaan iti anak Di man ipalpalagip dahi tabanag, tatang. Tadyak kayat panunutan. Agladingit aklaang numalagip ko. Ipasyar mo day tamay sa asingin. Tapno malag-ananak man mat. Ay, nagrigat at talaga ti agaw-awer. Manang Clara, adda anak kun. Ne, akin anak dayta. Kita mo, nag-cute. Nilani? Wan, kita mo. Ay na, nag-cute manang. Makaayayo talaga. Ay,
Kaya't ko kumangaron nga agyan kanyak dahito nga ubeng, ta siya kung timang padakkel. Anya? Ay na, maasyanak ka nila ni. Tulungan talaangan, takaasimot dagiti anak na. Ay, anya nga Rod. Wunan Maasyanak mo't kadagiti anak na. Iso sige, tulungan ta nila ni. Tulungan ta para iti masapsapul dagiti anak na. Sige nga Rod. Kabsat talata nila ni. Iso anasken akasyanta. Takunada nga Rod. Ti agkakabsat, agpipin nakawan. Agtitinulong iti amin apagrigatan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti agkakabsat, agpipinakawan, agtitinulong iti amin apagrigatan. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibyan! Ne, nakariing ka pa yung maglagayam, nanang. Ay, rabi ka manan anagawid gardaw. Manan? Itaak lang matanarabyan na. Idi na minsan arabi ay. Hanya nga oras nagawid ka. Pumarbangunan. Inawis na nga ro jay gayam ko alakay nga aginom kami. Nanang, nagdabay ka di. Makan anabate. Mabisina ka. Day takat ti kunak. Mga sawa ka nga minan. Tablada mga sikasukin ka. Ay, si kapaya pagpoy-poyatak nga urayan. Junisha! Nay, ay ayaban na ka di manang. Awan, ay ayaban ka. Ay, tuleng kan samot ton. San mait manang? Apay ka di aya? Anya day ta nakabulsa. Ay awan! Ni manang mait. Tila madlaw na. Ay, arak samot mananday ta. Pampaimas lang iti panaturog manang. Isaw nga inayaban ka, Junisyaw. Taaday bagakan ka. Anya day ta manang. Sika nga mintigayam kat ni Gardaw. Ketuain, agkalaan kami unay. Ay, di mo awis-awisen nga uminom. Diyak kayat nga agbalin nga artak ni Gardaw. Ni manang mait. Jak mataw-awisin Isuntupay ti mga awis kanyak. Ay, nanipod na ibarkadakan ka. Kanayo nun amabartak. Saan mait? Ni manang mait. Saan mo't nga agin inom idi ni Gardaw? Ngam idi nagamam mo kayon. Kanayo nun amabartak. Gardaw, umay ka na! Agar-arado akpay. Umay ka kitdain. Anda nakabulsa kanya ngarak Nagsapa pa lang. Umay kan. Limne kanya apo inait. Umay ka na ata ginumtan. Lino katakon da ito'y arak nga inumin tagar daw. Ay, ilapas ko kumapay di aradwag. At dapay mat inton bigat a panagaradaw. Si kakit di mat. Kas kala makilumlum ba? Uy, mayat da ito'y ginatang mo apulutan ta Corny. Kanusan tapay lang da ita. Imbag tulangin ton dumadakil dagiti manok kaw. Bayam, taganupak to iti banyas apulutanan ta. Daytaman ti kayat ko. Banyas ko naman. Una, tamok nga iso ti paboritom. Pagtungtungan taman kit din ni nanang mau, kabayatan ti panagtagay ta. Apay ni nanang ko? Nagsabat kami itay bigat. Ket amon ti kunana. Saan mo man nga aw-awisan ti anak ko nga aginom? Kunana kit din. Kasta ti kunana. Isu amas dawak takas di ti sauna kanyak. Ket no agbarkada ta, pag sinain na takit dain. Ay, di mo patpatyan ni nanang. Agkabaw nga may nanday jay. Ha? Ay, ni nanang nga talaga.
Win gayam. Amam, daytoy arak ngayon inumun ta. Kat inutang ka di ta kantina nila kay Nardaw. Ah. Iswasaan ka amakmaklat, ano si kanto matlaing tisingirin na. Ah, Ninay, abay ngay. anya. Ne, apay ngay asyak tisingiran na. Ay, apay ngay. Una, ay painagan ko ngamin ka, ti utang. Ay, Didak ngaminan kaya tapautangan kay. Apay, pudnaw anahay blood nila kay Nardaw idirabi eh. Wen kanunanang. Intaray da iti ospital. Ay, isumat lagayam anilin dati agbambantay di ta kantina da. Itay limabasak. Kapilitan nun, anaglangan ni Ma'am Linda iti klase na. Ay, nakatugaw lang mat ngamin nila kay Nardaw di ta kantina ng agmalmalam. Ay, kasano ko ma, asaan ama high blood? Adamot ka no agas na. Ngam, jakman amo no apay ama high blood latta. Ay, nanay. Sino na tagdiwar-diwar magmag na? Ay, kita man na naimbag. Ha? Ay ala. Nigardo dayta, nanang. Ay, imalal daw na nabartag. Ay, inawis manen siguro nila kay Dionisio. Nanay, ay, natumban. Ay sus! Ay, aginom-inom tomat ngamin aging gaasaan na amayawid ti bagbagina. ayat ko gan ka. Kanapuno. Ay, saan ka maturog dito'y igit ti kalsada, Gardaw? Manggag nakaayamat dayta, nanang. Kat nabarbartag. Ate. Amo na magayam ti agkanta no mabartag. Nakakatkatawa ti panagkanta na, nanang. Nakakidamot nga kanta. Ay. Iguyod talangan nga aging ganita balay. Nakababain alabsan dagiti tattao ang nakaturog dito'y igit ti kalsada. Siagaw, tagbantay di ta kantina, Linda. Ipilit mong tumangamin ti bumangon kat kunamla itay amaululaw ka. Nas ka na masingir ko lang iti ando ti utang na. Siya kon ti mangsingir ka dakwada. Agina ka den. Nabiru kam jay listaan. Wan. Kat kaadwan iti utang ni Gardaw. Dadya nga rin agardo nga artek ti singiram atap no adda maigatang iti lakaw. Wan. Singirag. Nas ka nasiputam no lumabas dito kantina. Wan kunak lang arudan. Saan mo apang panunutan? Ta isupay kita pa ka-estresam. May taray kan tumanan iti ospital. Ay, sayang. Jack na iriko di pa nagkankansyon mo, idi kalman di ta igit ti kalsada. Agtal na ka man dita. Mayat gayam no mabartag ka amanong. Lumaing ka ngagkanta. Mapanak man langan ni Jay taltalon ko. Bayam, taintun sumaron no amabartag ka. I-record kon taon dito'y silpon ko, tapno makita. Isunday dyan ni Gardaw. Ayabak man ta singirag. Gardaw! Gardaw! Apay. Ay, dumagas ka man pa, itaday bagakken ka. Mapanak ko ni Jay taltalon ko. Mabiit laeng daytoy. Anya ka di dayta. Ipakitakken ka daytoy utang mo. Adtoy, tilistaan. Nagadumot na alistahan dayta. Kat isumat ti nakasurat ditoy. Puro arak ti inutang mo. Anya? Kita ang amen ti pitsana. Anya dayta nakasurat dito eh. Kurnek. Pulutan nyo siguro, idi naginom kayaw. Ay, apay ngay. Nagadumot nga utang ko. Awan mati amok nga utang ko Kaisumat ti nakalista ditoy. Bali na surok 5,000 amen ti bayadam. Ay,
Ay, kunak tomot ngamin kan ka, idi pailaang. Anas kan alikli kam ti makigayam iti dayjay adunisyaw. Tasaan anasaya ati ugali dayjay tao. Adda ayamat imbagbagayo akasta. Adda, di mo la malagay. Manungay ti impautang da, nga impanagandakan ka. Nasurok ka no alimaribaw. Ay, anya! Ay, nagdakkel nagataday ka. Delikado ka, ano saan mo amabayadan dahita? Ang mga no ipabarangay na ka ni Ma'am Linda. Ay, maestra dayjay, Gardo. Ano ti amo na maipapan itilintag? Ipabalod na ka. Ay sos, narigatan. Kasanun dyan nuwang ko, no maibalo na gapo iti utang. Nakasaritam ka din ni Gardo. Apay kas jay tatang. Kaslasan namat nga mo ti utang na. Anya saan na nga amo kat isukano tinangibabaon ko ni Dionisio nga umutang. Saan ani Gardo ti mismo nga imutang? Saan? Ni Dionisio ta iso ti imbaon ni Gardo. Isumat lagaya, masaan nga mo ni Gardo dagita utang na nakalista itinagan na. Anya asaan kat no agbarakada na. Kanayon da kano nga aginom. Kaslasaan mat akayat ni Gardo ti agbayad tatang. Anya asaan? Kastaw ti aramidam. No saan nga agbayad dagi dyan nakautang. Idarom mo amin idan. Apay nanang, sa dino ti papananyaw. Ay, mapan ko biro kan dayjay adunisyaw. Isaw tinasken nga agbayad ijay inututang na. Manon ngal daw, asan nga agpakpakita dayjay a tao. Anya, ay napnapanan na nga ay. Ay kat naglumangan Amo na nga may nga dabasol na. Ay kat, asino ngayon ti agbayad ijay utang na di ta kantina nila kay Nardaw. Asino kumapay ngay? No di ni Gardo? Ha? Ay, pangalaan na nga'y matitipagbayad na. Makaamo matin dumiskarte. Amo na lang arudan adakas ti impluensya ni Dionisio. Hay, iso pa'y laang mo tinakibarkadaan na. Nanang, mabain ako na lumabas di ta kantina da tatanardo. Ay, rumbang lang nga mabain ka. Aga, semut nga iti utang mo ijay. Pangalaak nga tan iti pagbayad ko. Ay, hindi nakita ni ti kasta. Tawan kwarta. Saan ka matulungan? Anyamat ngaminan ni Mang Dionisio. Taimbatin akong. Ay, di mo ibaga asaan ka pinalagipan. Anya nga ita. Temulad kan kwa na abaak. Anyamat ni nanangan. Pati panagbaak ko, may ramramanan. Saan ka day, anak ko nakkan ka iday? Atap no maliklikam ti panagbaak, adaywam ti arak. Ala, wunin. Makaringgor nga isulatan ti dakdakamatan yaw. Anya, saanan alumamlabas dito sangwanan ti kantina ni Gardaw. San matin tatang? Madangrak na jay abaak nuliklikan na ti masingir. Ag-high blood kay man ako nakon. Sino kumatisaan na ma-high blood no kastoy matyan aramiden da? Bayan nyo tatang, tasyak ti makamo ngagsingir. Awanen maigatang iti lakaw, gapo ka nagita nga utang, na bangkrapen ti kantina ang pambantayak. Ada ka din ni Gardo di tabalayo? Ada ading ko. Umay ko man singiran? Ay, wan Saan mat ngamin anapan iji talon ita? Saan mat ngaminan alumablabas di ta kantina? Mabain siguro. Sige. Mapan kalata di tabalay, Beth. Adda di tabalay. Umay ka lang matsingiran. Apay ngagkalkalinduusan kan. Nanang! Agtugaw ka, tagsarita ta.
Apay nga nervyos ka. Napananan ayan ni nanang. Kaano ka nga agbayad? Tay talaang matikayat ko amaamuan. Kaano nga taya? Tay isuti isurat ko ditoy. Tapno saan ama stress ni tatang ko ngagpampanunot. Kwa. Inton bigat. Umay kon bayadan. Inton bigatan? Alas 5 ti parbangon. Umay kon bayadan. Umay mo bayadan na dagos? Pangalam nga iti kwartam? Ila ko kun adye kakaisunaan wang ko. Anya pa'y nga rod ngay. Ay mabalintamot kit di nga i-postpone jay bigat apit siya nga imbagam. Sanan. Inton bigatan ti panagbayad ko. Takdirak ti saop kan ka, bet. O sige. Isurat ko dito'y listaan nga umay mo bayadan inton bigat. Alas 5 iti parbangon. Siguraduam, anakalukat ka inton bigat iti kasta nga oras. Karigatak ate agring iti masapa. Sa anak lang umay agbayad iti utang, bet. Adapay na patag-unay arantakan ka. Anya ngay dayta, Gardo? Umay ko ituloy ti agaram. Anya? No pinainak ide. Saan matsiguro itahan? Tani, kita saan akong ngartag. Anya ngay. Nakapagtungtong kayo ka din. Ay, da kayo matnanang. Napnapanan nyo. Itay kayo pa'y asap-sapulan. Kat no na pa nakgimatang ititinapay kan soup drinks sa merienda niyaw. Apay aya birbirukan nak. Jakman amo ka ni Gardo, nana. Agnervyos sa? Agnervyos ka, Gardaw. Kat no schoolmate mo ni Bet. Agnervyos ka kit dain. Kuang amin nanang. Makapanervyos mat gayam ti mangyibkas iti ayat na iti balasang. Ita. Naiturad ko na naibaga, nanang. Kasladyak mo nangag. Ibagak ita, nanang. I love you, Bet. Ay na. Makamanogang akon. Kastala tibiyag, nanang. Mga sawa akon. Ay, nasaya at mat. Imbag ta nagbaliw kan. Tanusan. Di nakakayatan ni Bet. Balasang ka. Ay, damagak man. Kaya't mo ka diya talaga to'y anak ka. Ay, no kasta ka. Talaga ang makamanugang akon. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Tapno maliklikam ti panagbaak adaywam ti arak. Tampok ditoy programa tayo. Kus talatibiyag. Under talaga. Asino ti katawan pare? Ni kumparik man nga anday. Kita mo. Agibilbilag manen iti linabaan na, iti paraangan da. Nagpaiso linabaan na nga ta amin da kita. Kat, sino ba'y kumangit sa bali amang laba? Ni misis na kuma. Bagay na talaga tinagan na nga Andy. Andy! Ander di saya. Oy, mangag na ka. Di mo katkatawaan. Tanya kumaita na mangag na. Ipukaw kunto ba nga under di saya. Aginom takit din. Ado pa ti arak kan pulutan. Siya takit di pare dagom. Hello anak, kumusta kayong dita? Di ka madanagan, mami. Nasayati ka sa saad mi dito balay. Imimbag ka din ni ading mo nga agoy uyak. Wen, mami, saanin nga agoy uyak? Tinumar na mo ilaang dagiti agas kan vitamin aginatang ni daday. Ha? Anya nga agas kan vitamina? Kano ko na ni daddy yung nga igatangan na iti agas kan vitamina ni ading mo. Iso ani na yunak di impaw iko akwarta. Tinggatangan na siguro
Iso na imbagan adagos. Awan mo't ngamin tinakita ang tinumar ni ading ko nga agas. Ayan ni Dadim. Kwa mami, napan nagtrabahon. Sige nga, Rod, kasaritak inton sumangpat. Ibagam nga umawagak tao, anak ko. Daddy, agrain ka. Abay, aya. Kunak man no napan ka nagtrabaho. Naglanganak pa lang. Naginom ka man. Basit lang. Kwa, awagan na kanto kano ni Mami. Dabay ka numanan na ya. Adun tumanan nga istoryanan. Adda kano damagan na kan ka. Kasarita yu pa lang kiniading mo. Makatuturo ka. Day tantumat panaginom mo ti agado. Hoy, di mo ibagbaga kini mami managinuma ka. Numawag. Ibaga mga dak pa lang iti trabaho. Kalende! Ne, pare. Oh. Apay nga sikat agkarkaray di taro bayan niyo. Kwa. Aglut-luto ngamin ni misis ko, pare. Kitinton madamdama, aglaba ka manan. Nagadungarun tilalabak, pare. Naurnong manan. Punay ka matan. Pero may matikinandar di saya mon. Andra sa umat. Wanmat! Baon-baonan nakalatan ni misis mo. Mayat ka mat. Kunam lang day taa. Tada iji abroad ni misis mo. Umay kakit di. Nagiinom tayo. Ay, di nakawisan, pare. Umahikan. Nuagungot ni misis mo, di ung tamtumay. Nubukawan na ka, o di bukawan mo. Saan ka pa, Ander, pare? Di mo ibabain ti pulita yung alalaki. O anyangay, kumusta ka dita Hong Kong? Ay, nagrigat manang. Pasaray sa anak nga ginana. Manumot ngamin atawan mo ditan. Kaano ka ayang agbakasyon? Sa anak pa'y amabalin nga agbakasyon amanang, tababasit pa'y dagitubing. Kinsi na pa'y lang di inaunami. Ay agawid ka, taumay mo kitaan, no anya ti aramidan nila kay mo. Anya? Apay, di mo pa'y amaw. Di anya ngay manang. Kano inaldaw ko ang makikita ang makiin-inom kadagiti artek alalaki dito'y lugar tayaw. Ne, apay ngay asaan nga ibagbaga ni Jenny kanyak daytan. Siyempre, ama namot nga men. Ay na, aduti kalukwan na day ta asawam. Isu nga agawid ka. Kunak man nung kuna mga yabam ni pare andi tagsasango tayo. Inayabak mo, tanalabsak nga karkaray di tarubayan da. Ayaw mo ko na naman ta sumaruno. Ang mahumpay mo. Mabuti nga talaga kanibak na. Andra talaga ngamin, pare. Mangibabay ni Tipulita yung alalaki. Ay, pare tagula. Di mo tultuladan na dya kumpare ma. Siya, agbali na kaskin ko na. Iti uray ka ano man. Santo ang mapasamak na ita kanyak. Daita titandaanam. Una. Sa bagay, adda nga ron ni bakit mo dya brown. Ngala, agsat tagid din. Saan man atila pagsasaritaan da? Makapakapsot na ita abanag. Hello, Jenny. Sana yung imbagakin ka nga ibagam kin ni Dadim nga awagan nak, tagsarita kami. Imbagak mo't day takan ko na, mami. Kat apay nga rod nga ginggaita, kat awan pa'y awag na. Diyak mo Anya ayater aramidin ni Dadim, taawan lati oras nan nga umawag kanya. Mapanagtrabaho siguro, Apay siguro. Mami, dalpasan ti recess mi. Agsubli ako ni Jeremy. Umawag kan tumanin inton maminsan. Sige nga rod anak ko, agan anad ka Taybilin ko. Ibagam kin ni Dadim, tawagan nak to. Anya dito nakasupot ang ginatang mo dita kantina, pare Andy. Diaper, pare. Ay, unay ka matan. Tapati diaper. Si kapay ti mapan gumatang. Ni bakit mo ngay?
As asikasun na nga rod dagiti anak may pare. Pare, saan ka kadi apaander unay? Ay na pare, ibagak manan ka. Sa anak nga andar. Anya nga rod day tar aramidem ngay. Agkarahid ka, aglaba ka, agluto ka. Saan ka di panagander ti kasta? Apay pare, saan mo pa'y anang nagjepag sa ako nana? Ti mister ama nagtulong ken ni misis na. Responsable a padre di pamilya. Wadula amin. Saan na nakasta ita pare? Sa bali itan ti panawon. Kahit sika ngay pare. Anyamot ngay dahitan nakabulsakan ka. Daytoy. Arak daytoy pare andi. Shut manin na! Ano nga kurnig ba't ti pulutan tan? Saan pa yung nga rod ang nagipawit ni bakit ko pare? Kaya't mo sa na ibusan kaan. Mas dawak nga rod. Itamang payasan na nagipawit. Ay kat awagan Dahita talaga ti aramidak. Don't worry pare. Apaman nga gipawit ni misis ko. Buon to alit sunti pulutan ta. Pau! Dayta! Daddy, jay balon ko nga ija eskwelaan. Awan kwartak. Saan pa yung nagipawit ni mami oh? Awan mo't lang balon da ading ko. Anusan nyo pa ilang ah? Kasaritak ni mami oh, inton madamdama. Kuna na ngamin nga awagan niyo. Madamdama nga rod. Agpaludak pa'y. Mala, ingkay agiskwilan. Hello, bakay. Hello? Bakay. Nasaya at matay kan. Idi pa'y nga ururayot ti awag mo. Kaano ka nga ngagpawit? Awanin ti alawas na giti ubing. Awan mo tan kanan mi. Dayta adagos ti damagam kanya. Kwarta adagos. Apay, saan kang nagtrabaho? Ay, agtrabaho ak. Inaldawa ka pa nagtrabaho. Apay, kidi na saan? Narikat na talaga ti biyag dito'y Pilipinas. Saan mo nga irason dayta si kadagol? Kas lagdwa-dwa ka pa'y kanya kitan. Di mo pa'y impakita di impaaramid mo ako sina. Kat manon, tinaipawit ko para iti dayta. Nagdiskumpiyado ka mo tan, bakit? Apay nga akas na tisaw. Sak amin ti makamo dito'y balay. Mga sikaso ka dagiti ubing. Agtagi balay, kas kada aminan. Di mula mo tirigat ko dito'y. Pagdwa-dwa anak pa'y. Kaya't ko lang ang makita di impaaramid mo ako sina. Nagado ka nga'y bagbagamong. Agpawit ka kit din. Tani, awan kwarta amin. Saan man atila madamdamag mo? If I sing you a love song. Oy, Dagol. Sino kay tayin? Ay na, di nakpayan mabigbig. Gapo iti bartek mo. Si ka ni Sharon kunita niya. Anya? Ay, San Gayam? Vilma Santos Gayam. Ay, wan, si ka ni Sharon kunita. Nabartek ka una yan. Saan pa'y mat? Kita man dito kadwam, anak kadumog. Nakaturugan. Agring tumot lang dito yung tumadamdaman. Mala, labsan kayo dito yan. Ah. Ala, ituloy mo lang tati agkanta. Anya na pa nagtrabaho. Kat no nalabsak laang nilakay mo, nabarbartek nga kanta di taigid ti kalsada. Kanurumbang ko mga day trabaho na. Ay na, naguray ka. Taisen ko tiya video, tapno mamati ka. Ay manang, i-video tumatan aje kusina me. Takita man no, da nagapuanan di impaw it ko akwarta. Apag iso, lumabas ak ija inton madamdama. Ibijok to! Yun imawag kan ka ni mamim. Saan mat, Daddy? Apay ngay. Kunak, umawawag kan ka. Ay, sus, agtudo manan. Daddy, jay kusina, saan pa yan natarimaan? Agtid-tid manan. Ay, wala niya. Sa anak ang makapagluto, nagtid-tid ijay kusina. Ay, nagtok-tok-tok. Ang kalukatan tiri daw. When Daddy,
Ay, sus. Sa mga ano, agreeding man yung ti kuryente dahi ta. Sapay jak nabayadan ti naudi abil mi. Hindi na palabas sa bulan. Ay. Simang patan ni Mami! Anya! Anya ka matlan ba ka? Apay nga, di mo yung bagbagang agawid ka. Kaya't ko nga ro sorpresaan kayo. Ne, apay akas lasaan ka anaragsak anagawid ang. Ay, naragsakak. Apay kidi na saan? Naragsakak ko namngam na kami suot ka man. Naragsakak. Daddy! Ah? Ado tat ija kusina. Anya nga taramida. Gini, may agsasalita kami kini mamim. Umay ka mang isturbaw. Dayta, ti umuna adamagakan ka. Apay asaan mo nga impatarimaan dayta kusina. Nangip-ipanam jay kwarta nga impatulod ko ako na kapag patarimaan mo iti kusina, Amam, no apay akila at anagawid Gaputa jay insen kanyak ni manang ko a video dayta kusina. Marak-rak-rak payla ang aging gayta. Kuha nga min, bakit? Kan ado pa'y tisaan anasaya at nga indandanon ta kanyak. Maamwak itan tipod no, dagaw. Anya pa nga iti ururayin ta pare. Siyatan Urayin taman pa ni pare Dagol. Tamanon alawas ajak nakit-kita kay. Kat no si Mang Peten ni bagat na. Ay, adan? Jak na maamuan Kalahat kanwa nagawid. Uri ka. Isunsa mo aday ta nakasusun iti batya. Ay abanta Pare Dagol! Papanam! Kuha pare. Mapang kami man dita karayang kini bakit ko? Kanya day ta sinusuon mo? Labaki jay karayan pare? Anya? Sikati aglaba itan. Wenen pare? Ay, nabaliktad sa matilubungan. Basta latibiyag pare. Ay, tipod no alalaki. Aglaba no nakabasol kan ni misis na. Partakam timag na, tagluto ka pa'y intun madamdama. Wen, bakit? Titan gagayen, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti mister ama nagtulong kini misis na. Responsable a padre di pamilya. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tibiyag! Altawan. Ayan na nga itay pares ti medyas kon. Tsak mo't mabiru ka nin. Mayla! Umay ka man dito'y bit! Mayla! Apay aglut-lutak iti pamigatan tayo. Ayab ka lang, ayab. Ayan nga ti pares dito'y medyas ko. Tsak mo't mabiru ka nin. Kita am dita kabinet Daytan tumat nga min ngiwat mo ti pangbirok mo. Awan nga rod, kinitak itay. Mami, maladaw kamin! Ay na, biro ka mga min ti medyas mo Ado pa'y ti aramidak. Day talamang isturbo ti ammo nga ramidan. Wan, umaya ko, nanak ko! Anya nga iti aramida mayan. Ay, mangan kayon Apay ngay nagnisit matinday to'y hotdog. Kasta at talaga ti kulor na. Naksit mat. Mangan kayo kit din. Maladaw kayon ija eskwelaan. Diyak kaya tinaksit asidaan. Nagpait. Bakit? Ayan na nga dito yan jay sapatos ko. Ay, una yan, Itay ka pala ang abirok mat dita. Dito yung matisigod a pangiduldulinak nga mawan matan. Ay, kat birokam An-anwag ko majay sapatos mo ay. Tulungan ako namang birok atan ay maladaw akon. Ay na, nagadupay na ti aramidak. Agin nawak pay. Ay, birokam matan Itay na kapay birbiro kan ni manager. Tapay ka no? Naladawak nga rod. Apay aya ka na yun kaamala daw pare. Nay. Agsabali pa'y ti kulor day tamidjas mo. Madlaw aya. Diyak ngamin mabirukan ti Paris na kit. Ay. Unay matdaytan pare. Dahito yung nga rod ti kanayon na pakaladladawak. Isulat ti aramidak. Dagbirok kada grubwatak itibigbigat. Kahit ni misis mo ngay amang urnos ka dagita. Diyak man amo pare.
No anya ter aramidan na. Amom, nagwara di tabalay da Wilma. Yay, di na pa'y amom at alinisan, sika. Apay nga mo manawara? Ay na, nakitak iti napanak bimulod iti planggana. Ay, nagmatipay ti angot na Ala, anya mo dun. Kasanomot nga main. Inal daw samot amapan agbangbang kag nilakay na. Awan oras lang aglinis. Manula ang mataglinis iti balay ngay. Saan mo't analawa di balay da? Ay, aguray ka. Ay, unayin, Mari. Nagadumot ay tilalabaan kong. Anyat orasen aya. Ay, katangadam at tangatang, Mari. Nagpatingan ni Apo Inik. Ay, panagluluto gaya man. Saan ka pa'y nakakaraid di taparaangan nyo? Saan pa'y atalaga amare? Tay mayak nga rod nakiistoryakan ka di ti paglablabaam. Igam mo pa'y di tawalis mo. Ay, win nga rod. Aldaw mo gaya man. Ay, jak pa'y mat nakalaba. Sige, agawid ak nga rodan mare. Tay nakpa'y agluto. Ay, di kay pa'y tumulong. Agbuy-buya la iti TV ti amo yung aramidan. Pasagid ka man ako na akon. Nasaya at mat, tanapasagidan ka. Ay, aga, samot day taabiyag mo. Sumangpat ka, anaggapo iti trabahom, agbuya ka adagos iti TV. Kat, nabambanugak nga rod ang nagtrabaho. Katsyak ngay, sa anak anabannog. Anya yati nararamid mo? Saan ka mat anagurnos dito'y balay? Naurnong pa lang mat dagiti inawan di talababo. Damagang pailaang. Agsasalupang dagito'y badbado dito'y unag oh. Jak amo na naglaba ka wano saan. Nakawarwara da ito'y balay, mayla. Mami, ayan na jadwal niya. Ay, unay lakit din aya. Amin mat lakit din, katbirukan nyo kanyak. Awan mat ijaban nyo. Katbirukan nyo G-uniform ko ngay. jak pa'y gayam na labaan. Anya ngay ti pag-uniform ko ita. Mayla ba ka? Ayan ti uniform ko. May saka mat. Kat, si ka nga rod ti agtagtagi balay. Uray siya. Jak amo no ayan na G-uniform ko. Anya ayati mapaspasamakan ka, mayla. Tadi mon samot maurnos da ito'y balay. Ay, una yan. Mari Mayla! Nay, apay maray. Anyat masapul mo. Kumaray, umayang man bumulot iti igad tinyog mo. Ay, awan igad ko maray. Bumulbulo dakla ang may. Ay, awan. Pagbulbulodam ngay. Ni Mari Wilma Ada igad na. Ay, kastaya. Mala, mapanak man nga rod bumulot kan kwa na. Nuwan. Pambaram mo tan asiripan dyan nagtibalay na. Ay na, perme, anak kawarwara. Naimbag amalam mo, Mari Wilma. Kastamot kin ka, Maray. Imbag man, tada ka dito'y balayaw. Sa anak asimurot kin nila kay ikaw. Tagurnusak man dito'y balay may. Ay, kastaya. Wen, ta i-deliver da inton bigat J-Ref aginatang may. Ay, imbag man tada baro arifyo. Anya ay dayta, hulugan. Cash, Maray. Narigat yad da utang na. Ay, sabagay mo't kidi aywan gayam. Umay kuman buludan jay igadan tinyog yaw. Agsing lagak man. Ay, wala, Maray. Mabitlaang, tain nakalaan. Maray, naimbag man taimpabulod ni Wilma day taigad na. Impabulod na matadagos. Ay, kita ama. Amangan no pirmi matilatin akat matiitanos ka. Oo, nalinis tupay. Ay, nakitam dyan nagtibalay da. Ay, nagrugit kan nagwaraan niya. Wan, talagaan narugit kan nawarangag paiso. Kunak tupay. Aglinlinis, Maray. Ay, nadamag na siguro apag-iistoryaan tayo dyan balay da nakawarwara. Nasaya at matata nakadlaw. Kano i-deliver da kano nga min, jay kagat-gatang da arip da.
Pangalaan damot nga iti igatang da iti baro a ref. Isumati ko na. Kash ka no day, Jay. Patyamat. Kayat na lang mat ati agpasikat. Awan manin. Tsak manin mabirukan ti pantalon ko. Di nakita ni ti kasta. Usaram day tamatam nga agbirok. Saan aday tangiwat mo? Nangikabilam nga min aya. Di ta kabinet. Aglalaok tumat nga min dagiti badbado dito'y kabinet. Di ka pa'y mat maurnos. Ay, kitaom nga mina. Binigat lang agrekreklamo ka. Ayan na dito, oy. Ayan na. Oh, kita man. Anay ko. Ay. Apay dagito, oy. Apay nga dati tuktok ti kabinet dagito, oy. Natamaan kit din ti ulo ko. Adamat gayam di ta dagiti nabayagan a birbirukag. Ay. Apay nga da iti kabinet dagiti timbakas kada palanggana. Kita man. Nabukulan samot ng ti ulo. Urnusan ba't nga minti balay abakay? Mayan, apay nga agsangsangit ka? Naigalisak di ta kusina. Jak gayam nalpas ti panagmap ko. Nagaduntumat nga min aramidag. Nay ko. Abay nga min tadi ka nagan-anad aya. Jak matamo na basa di ta kusina. Ayan tinasakit, tailutang. Umay ko isubli da ito'y binulod ko nga igadan, Maray. Ay, timing maray. Naluto kun da ito'y merienda. Umay muramanan Nagluto ka iti merienda? Apay, asino ti ag-birthday? Awan ti ag-birthday maray. Nagluto aklang takasangsang to'y baro aref me. Aw, kitaam. Ay, wow! Dua tiri daw na Iso ka no ti uso ita. Mabalin nga rod nga umayak makirep. Ay katwa na, mabalin latta. Da kayon sa laang ti agdaan kasto aref na Ay, nagsosyal kayon? Umunag kakit din, ta umay kag merienda. Unman, tara manak majin, lutom a merienda. Ay nasaan mo nga ikatunday ta chinilas mo? Ay, kababain mo't Kani, naglinis ti dataryaw. Naglinis na ti balayaw. Kani, tiles pa ti dataryaw. Ipatiles minto amin. Inutan mi pailaan. Nay, naglinis na ti balayaw. Ay na, umunag kakiding. Tayalaan kay ti meriendam. Ay, sige, agtugaw kan. oops. Anya ti kayat mo? Ice cold adanom, muno ice cold adyos. Nagmayate na denggan. Ice cold ko naman. Mayat gayam no addaref anya, Mare. Anya nga tati aramidan ni Mari Maria. Ije balay da Wilma. Mayat mat ti kakatawaan da. Mangandan samot. Ne. Nakita dakon. Kat payapayan dakon. Kunada siguro. Mapanak. Ang pakpakawan. Sanak nga agbibisain. Anyamot nga day jak ang kananda. Jak umapan? Busy siguro ni Mayla ako, Maritanya. Iso addi na kaya ti umay ditoy. Siguro Ay, idagas mong tulaangan da ito'y merienda di tabalay da. Tapno maramanan naman. Ay kutuan Nagsayatan, tadapay gayam itin mo a merienda na? Kaya't ko mga agbalin kami anasingad nga agpagayam, Maray. Mabalin mo. Ay, jakman ammo. Takas lamat adayo tirik na kanya. Pare! Apay mare. Agawid ka din. No addaman no ayam, kat umay kanto dito'y balay. Tatarimaan naman dito linya ti kuryente, may. Ay katwa na. Inton bigat, awan sarak ko iti opisina. Umadado nga minan dagiti appliances, may. Iso akayat ko ang matarimaan dito linya, may. Kastaya. Adda may. Kan i-deliver dan tumaneng jay TV. Inton sumarunong, jay oven. Ay talaga masapol ang matarimaan ti linya ti kuryente yaw no kasta. Sige, umay kunto ornusan inton bigat.
saan mo akot kutsenday ta, mayan? Mabisina kon. Apay asaan, kat nakaparabaw madita lamisaan. Bayam lang dita. Ingkakit di makiayayam. Nay, bakit? Ape, adi mo kaya takanan ta anak mo dagita makan. Mabisi ng ta anak mo. Wen tanaggapo ka ni Wilma. Ay, narugit dagita. Pag kunam anarugit. Basta, amok ang narugit. Ay, nalaing ka unay ngagdilaw. Idinto ta dito'y unag ti balay. Saan mo pa'y amaasikaso? Angem ti balay ti karuba, kabisadom? Ay, apo aya bakit? Asikaswam pa'y met ata balayaw, sakbay adilawam ti balay, takaabayaw. No. Apay, asino tinarugrugit ti balay na aya? Narugrugit aday ti balay. Tagkaiwara amin na di mangan ano. Tati ammom nga aramiden ket mangdilaw iti karuba. Nagalaslaki din ay aday tanga style mo si Kamayla. Panawan ka man langin. Ay, sa dino ti papanam kat Sabado ita? Tangdanan nak ni Wilma amang urnos iti linya ti kuryente na. Inta makibuya iti TV di tabalay da Wilma. Ay, mabalin ang makibuya aya. Ay, katuan mat, kasta mat ti kunana idi kanyak. Kasla sini di TV da sika. Ay, nagdakkal ti screen na. Kababain samay. Ni, anya kumangay ti kababaeng. Kwa ngamin, mare. Nagado ti inis-istoryak may papankan kuha na ide. Saan pa'y anasayat, dagiti inis-istoryak. Ay na, bayam dagi jayon, mare. Dinilaw ko, anarugit, kan nawara ti balayda. Hanggang, ay, dahito mo't gayang balay me, ti masapul ang malinisan. Ay, kastala ti biyag, mare. Adda talaga panagkamali tayo no maminsan. Ala, intakit di makibuya. Ay, kwa mare, aglinis sakpay dito balay me. Tanay, kanayon na kun nga ungtan nila kay ko. Sumaruno ka nga rod, Amom, mayat ije balay da Mari Wilma. Ada electric panda. Mabalin ka pa'y makiinom iti ice cold a Diyos. Wano ice cold at anom. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Asikaswumpay tabalayo. Sakbay adilawem ti balay ti kaabayo. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag.